Jorge Mario Bergoglio était o archevêque jo Buenos Aires wano e hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e tati e nder Argentina. Jorge Mario Bergoglio wonuno papjo arano jaɓuɗo wondugol e yimɓe ɓen e ko kanko kadi e woni dina yankejo arano hedde ka worgo leydi ndi tawi fandare makko nden ko wonugo e nder cenɗe ɗen fof yanya neɗɗankeyagal existentielle de l'humanité. Eh bien, dès le début de son mandat, François... Gila ka fuɗɗorde hoore yaako, François yamirno chrétien ɓe ɓen udditangol dame ɗen mofte windere nden haa hewta ɓe yimɓe ɓe cembe mum towa. François waɗi jiiluuji e nder nokkeeli hewɗi ɗi tawata pappajo hay e gooto hewtaali e majji. Ɗum ko wano yahugol feeɓe ɗanniyankooɓe ɓe Lesbos ma ɓe Lampedusa haa hewta Papouasie Nouvelle-Guinée. O yahii kadi e nder leyɗe goɗɗe wonuɗe e nder hare. E nder ɗen no tawa RDC, Centrafrique e Irak. O yahii kadi e leyɗe goɗɗe tawayɗe chrétien ɓe ɗuuɗa e majje. ɗum ko wano Birmanie e Indonésie. Wano sa'i nde suɓeteno hari ko fii fewnugol ɗe juulirɗe katolika haɓugol ngeenaari e doolugol rewɓe. O dartuno kadi ka cenɗe jawle hutorteɗe ɗen e nder ɗi église ji. O jaɓano kadi ɗaɓɓugol weldiɗo sabu kala ko feewa kanko e ɓe jokkuɓe ka diina ɓe yewtay fii mum. Fii ɓe dooleteɓe nder ɗi église ji e gon sengo ɗon yimɓe ɓen heɓuno faamu e ɓe renti e hunde nden. On dartuno kadi fiyo rewɓe ɓen tawnore ka ardagol ɗi église ji. Alors que restera-t-il du pontificat de François? Eh bien, il va rester son style simple et direct. O luttidi e waɗugol doy e mo takkotako e kadi mo yiɗi yewtereji hakkunde diina makko e ɗiya diinaji luttuɗi e ko daraniɗo ɓuttu e nder mofte windere nde. E hitande ujunaji 2019 o waɗi haldi fotti kanko e o imamujo mawɗo Al Azhar fii jokkere enɗan neɗɗanke yaagal tabintingol ɓuttu e nder mofte windere nde. O luttidi e daranago kala ko woni e hoore leydi ndi. E hitande ujunaji 2015 o torino yo fof jonnidir juuɗe fii daranago weeyo ngo. E nder duuɓi 12 ɗiɗi yo laami François yanyiyi ango juulirɗe katolika. O newnani église ji to goosi ƴettugo pellitte goɗɗe. ɗum noon addani woɓɓe kulo wota lurra wonu hakkunde katolika ɓe duumiɓe e sartiji diina maɓɓe arani e bandiraɓe maɓɓe jaɓuɓe yo ka diina maɓɓe yaaju e ɓantare aduna o. ɗum ko gila o pappujo newni yo dewle luutiyankoɓe ɓe humi e nder ɗi église ji. La bénédiction des couples homosexuels.